isu kadi weno sika nabururay ako ma nu amok adum tengka sika kumat kain inangaw ken kain kinatawa do tengko di panawen pagkasikan tumetlaeng tipod no para kanya ay anay-ana nagragsak bilbilitek alukatan to'y pusok anak kaseran kaya't ko amamuan apay gamin nga itakalang Umaikan abalayan ipapastati agsalan danggayan ta panagsala dagiti anak ta kararagsakan aldaw anay sangayan dua a puso indan agmaymaysa abalayan abalayan di kanto kad maong uman mangbagbaga kadagiti anak ta at taay ngaranyag amasakbayan da dagiti anak ta iso dati namnama naragsaken na tanda nabungbunga a pamilya daytoy abulan daytoy metla tawen nagmaseta sa kadagitoy abukbukel daytoy abukel isuti dungdungwek tinartari patok tinartaraken ko ninabayag at tiyempo iditimubo dagitoy abukbukel
katoy den na apay no jak mangegan imek mo anay balitukan kasman at sa deng lubong ko paglaylayan ti aldaw ko anyang ngata daytoy amarikirik na jak makaturong-turong tasikalat ada panunod jak makapangpangan tasikalat ada kaungga agaya taksan kung nakajak mapengdan tuirik na man ubiyag ko nuwag paisuni damdaman ko nga insukat na tihawayana anay ka po sadyay adayo dinggit man ta isa like sa imo no apay ana aramid mo tanabayag nga inuunay ko ngem awan natin ti surat mo sa sulit man ubiyag ko no agpay suti damdaman ko